Secretary ne kan hanin Missouri boka chuan Civil Aviation Ministry a Secretary te ne ani chuan kan khela in ron muwa chuan kan kawm boka chuan hon pai ka ni khat kanon sama British High Commission kan doa in kawm na kan ya in Merchants Chamber of Commerce and Industry za chuanga upato and sumdon na thobe na chuan India ra chuan so on all ania so mi ta chuan Chief Minister min lom saka police station program siama chuan kan wakala press meet lo o maya in kawm na kan ne press conference ani hau tamaya chuan kulama press meet ko an kim le a then Delhi Mizo Welfare Association le kan ko kan try to the life right to ten so we kan kir puya so tiang boking Calcutta Mizo Welfare Association le life right to the left laya kan pastor shan kapte ni sana kan chalui kan kir boka chuan kan zo kala thil point mo kana soi te hi tan ku in pakan na chuan Manipur le Myanmar atanga refugee local and coast sa kania kan chung sa na hian Myanmar ne na kan inkar hian border fencing la tumna India sarkar hian alo ne ya Tun Ministry kalta ni lo amma sa zo kai mene ministry ha tiao dunga border fencing le ki anlo roka resolution assembly a khan tulo ta khatila khan ZNP kan a ZNP legislature party khan kan pompui thelo kan pass pui lu pa kan swap ta to a chemical zel te po khani na langa tuna hian refugee te anlo kaltam le ta ka bangin border fencing le ka anlo ru ka amaro chu kilai boundary ki barwi ramri ani a i ramri siam don khian min ron lo ba kan fiat pui lo kan pui bok ke lo ba engineer ma chuan zo na tha pe ro re na pakhata kan la omang si hier tu kan ya PM te hi sumi kan Greater Mizoram policy ne swa ai kala ten India sarkar hianin akhan barat antia Greater India ani be me chu sumi dream chung nei be bokani sumi nen chuan ka tir alorem chang bia ba sumi chuan kilai hian fencing kan da tu ren lo kan da chuan he baluiram ri hi India hian kan pompui kan recognize ti na lo na kan ri tak tak so ki da ani tu ren e bu ni kan na thir na so bang chuan ela hian fencing kan da tu ni bang kan pom ti lo ve kan ti a so min pompui via bin kan fia a kan zo reunification kan ti le akhan bara an ti hi kan kai ko ani ber ai so bang chuan kilama kan u nau te an du wang po ni lo wa elaya him na zama lo kal te an ri ru kan tin to ren na ki na ro re na pakhat noi kan mun to kan thi ni teng ten ne ri chu tun temporary thil ani ala re mai do na ram te pola sa le na ga ho le do ma chung pun te chu kan thi ra na chu mi pia lam chu kan thi ra na ya so bang chuan kan u nau pe ri ru kan ti na tiang lo kan ti a cha ta kin he kan so ho a border fencing da hi an thu pura kanai de so ka ya then Myanmar atanga refugee lo on te hi chin chia da bi biometric identification siam sa turani in sarkar me sa tang khan home ministry in alo no to a ke sarkar me sa khan enge mo chen local ui to a ma po no la biao to a
amar so in thando na kham an chok sam rin ra sen ya chus to na kan din punania emi chung sang hi India sarkar hian teini mai emomin ti kan tia wanga han ngai tin lo deu kan nia alo mi lo ba foreigner reng India no lu chong song hi biometric identification ne tir vek tur alo mi to so ka chu bang chuan khatianga India ram pum pu man tur ani wangin teini bi khan di lo di kha an dan pom har sa ta alo mi ve to India ram Bangladesh te undang dang atanga aru ka lo lu ru tak kan nei to asama ko tam tak kan wa wai na ka India hian pum pel adu to wa min etia dan lo lu omrita citizenship nei le mai ta ho bi I to pa ni ten turin biometric identification ni India ram pum we introduce ano tum to chu pom ve ngai ni thetiam te u min ti kan thetiam viawa ama ro chen nu nau rang tlang lo ka te hian khatiam a chin chia bi kan han ni kha min thon ho don aniang ti lau na lian ta ka phe na hian an ne ya chu an ri ru ti rom tu ni emi ma hi chu kan ti re sa ngai kan ti Home Minister in assurance min pe he thil hi an mani thon on nan kan mang dong lo amuang takin dong no se an rama boy chuan kan thon on bang the assurance min pe then Chief Minister ini namin nang coin assurance lo pe lo lao thong re men su se amuang takin dong no se ati ya chuan kan duana kami ka anti lo kaso rembik lo ba amaro chu khatiang zo ala komna en ma om don lo chin chia na ni me foreigner an ni ven rio awangin to chin chia ramaram na te sa kan ho le te tura wa na ani onnam ani lo chu elaya kan ho ti don lo amol ta kin kan sila an se re don ka assurance when a boy kan pedu ani then kami achin chia na bi ka tha order ma so na order ban lai hi min ban ti ran tu ni kan du vak lo ba achan chu dan no lo lu hon ho tu te an chin chia na order ani ve tlak me min ban ti ran ni chu bangin hei chu kan tan man an lo order from min siam sak niam chu kan ti chu Home Minister Khan kan lo ngai to ne ti dan tia Home Secretary ne soi lu non ne tia Home Secretary ne kan soi lu na chuan order from buat sai da tu kong kan no zo nga lo man na kan lo sia bange an tia ni then tun ba kha tuna ministry tata MNF sarkar lo sarkar ki sam ni le som ko khan maintenance of household registration bill kan pass ni kan legislative assembly ang yan sam ni som ko kan pass kha India president pumpuina assent angaya to tangin India president in assent min lapit ko ba susu kan ante pa tun assembly ra ta ko khan ko nga ma za house Ipan kau so kuya ini. Engat tinggal tu mungkin presiden asal kan nak. Engat ni kan sarkar ini bos. Tu nak engin bina ni. Engat harus sangat dikha. Kan so China sana mu mau tak min petai ngai lo kan sarkar kan. Hei tu nak yang kan mau ta ni. Ani na tak so kan chief secretary doi pulau kama idea kan ya. Mizal te hian kan pi pu atangin lo lai fan karin khotina thakshir kan nei kanin chin chia ve thlap ani tu ma po khan chu kan nei lo awangin chu kan nei lo wangin tu na hian kan buai la deu ni na langa hei ni India president hian
sent min pe se la hei min man tir mai ru ki chuan khotin ki kan in chin chia la hei chu a permanent a solution tu ra ni a ki chuan ore na tanga lo lu kan ri ru a chuan chim lampang kho saka kan lu nau te lampang ai mai in Bangladesh tanga lo lu treat te nan kan du ani sumia dia bang chuan nakina hei kan introduce te chuan mi an pem non re rengin ko khana pem le kha an la chi hian an pem san tur ko tangin pem le kha an la an lo kal na tura an lo chin chia be le na kha mi te ko le tui ni lo kha chu kha kan thia kan chu thei to na ama ro chu an yang anga kan bil kha pom har sa ti an lo le ya withdraw le mai bala a tharin bon thelu kula min ti a chuan a thara siam dan kha indu dan kan khasi lo ba chuan siam dang lam indu na lai in modify lai appoint in kawm secretary man pe se la chu min dong chuan kan lo siam tha la tharin kan thelu don ya kan ti a e assembly ya session kan nei hun ma sa a kan pe man thei kan in be se ya harin hei kan thelu lenga chuan household registration bill sarkar masalama kan not chuan zo lo kha kan nei thei tura kan in ngai ni tin na chom do na da hi Manipur le Myanmar refugee local chom do na da hi official la kal pui thei alo ni lo ba India sarkar hi 1951 UN Refugee Convention akhan signatory an lo ni tlat lo mai India sarkar hian kata khan India sarkar hian amin assign ve lo amin to ma hi refugee amin India hian ayan thei lo in chu mai chin lo in 1967 UN protocol aum le a refugee chomsala so da po chuan India hian ming assign lo ani khamia ne wang khan refugee di ming banga en ko na pe kha thil phei ani lo ba kaini ra ma cham ne lo in India ra pum pu ya refugee kan nei be thiang ta lo khat mai ni nge ni hai hi an ngai to na to ma ne ro hum lai trang ai to a ti lo kal so to kha ni a asan kan zu trebe si se lo ba kuna yan ko ve la hian sarkar ja som to ve kan oma sarkar ja som li le mi sarkar thang ja som li ten ai hi an oma sai na India hi kan tel lo ni chu wang chuan refugee status si kan te thei antia in ji po ani chuang lo ba ama ro chu refugee status pe chuang si lo in ain kol na ro chuan hei to ba ho ho kan tuma central sarkar le state sarkar kin kan resource ni ang te an ni tan yan kan mong no na kan de nan ko sa ka tru sung su lo takin kan en kol anga sum ne pai kan nei lo hiao na in emi pong a central sarkar ko mi tha tham don chuang lo ba so ba chuan lunga em tur so omin kan thelo refugee ti min an pulo na a chom dol na ero chu kan pui don tho ani then British High Commission a kan le yan eta no father India marcha bial tu chu sung nen chuan British sarkar atanga kan pui na relief measure om thei om te aro chet ve thei nei don hem tin kan han soma kan thei am to kin ral tan te kan pui na kan on ti ve don nia an ti a maro su sarkar kal khang ni lo in kan NGO kal khang in chu mi te chu agency amangin an ni po hian min on pui don in and Deputy High Commissioner po Mizoram ron to tu kan in soma ron jin so do na chu an po chuan kan refugee camp te po hi to pui tu ra kan ni ya ani ne na tang hian tang pui na eng basa kan dom te kan in be se ni the Prime Minister le Home Minister ne na
kan soi chu tuna kan refugee nei hi chu rele lai tu ania Manipur atang local te phe chu foreigner an ni lo fima India ko le tu nia India constitution hian India le ko le tu zong song khoya po India ro ma hian in an om theyam an in ben bel theyam ti kan right an ye citizen so so bang chuan Manipur atang local ta ko na chu India citizen an ni sa ko nen paum lo fima amaro chu ka India constitution khan do na India ko le tui an settle thai in le lo an ben bel thai an phal sak lai ro chuan Mizoram bi kai ro chuan kha ben in na kan ya ILP mangin an do in kan ro chuan an local ve thai lo bani kami protection kha kan nei sa BEFR Bengal Eastern Frontier Regulation British hawin an in siam sak independent nuwa kan adopt suita zela katuna yan landing lai la niya kami nuwa kan ILP kan niya chu tuna Burma le Myanmar atanga refugee local te ahian le ILP nuwa ya Mizorama on la mi lo lut te an mai koi mo so ani ki kha ka thena abik takin West Bengal le sama Muslim ho an lo lu renga West Bengal sarkar le sami adal so si lo ba kan chenom hai la kan di district a pe chuan khan illegal migrant ka za sum re the lai ya chu ngi de chu Mizoram an ron so ba permit anon la Mizoram Muslim an tam tu ba ei hi kan check lo chuan lakin zela an population balance po hi la ti boy the ni a kan resonant kim min trauma hei so khi kan ngai poi moni ti kha ka thlem be ha prime minister le foreign minister le na en ho identify nan yan biometric identification hi mang so hong ti arop na ka siama en po ni se proposal siam la kan ena ya so an official proposal na siya mga prime minister na kanla tayo tanga kami biometric kan man lo point ILP kan kalpui na ni apula tanga enno na sam bang om kay lo to le tuna yan khoya nge om voi na exam ya lo lu na to ka exam ya ho to khoya nge no temi fiat na to system fataki kan siya anga ya chu phau na min pe ani chuan ami Ministry of Road Transport and Highway who Nitin Gadkari ne kanin bua kan ram kong lai da so ya tuna NHIDC lina kong an la ya kan environment an ti sia sat sia ei asena ei asensu to kan ram an ti sena so etiang kan ministry mo chuan asen kan phodo to atia so that chuan NHIDCL kong like that sakle zuala kan nen puya kan control ke kan to kan so itlanga Kami chungchanga atil thangi a press meet nena so iba chipo ani lopa. A result simna khe mai don na ki. Tu nang hian nan tao kan rim kilon tao. Sanram anti siat zel kan pal don to lopa. So da suan ruang man na ngeng kan siama pan tana an buan so MMC po ni lem no te la ka ka du to mai la. Tin British High Commissioner kan lem na hian kan ram mau atanga mau riak lak na tur bioethanol project so chu din kan tuma Foreign Commonwealth and Development Office antia FCDO mi te hi investment project hian anon me velona investor singa antel velona ichuan tuna tangare lo te hian ami mau riak so na hi din ngau thei kan tuma
Chumetan chuanin PowerPoint presentation minron pe sela chuan kan minister tele a concerned department official te nen hir howila athang kan tia tunkar mek a hian chumi PowerPoint presentation min pe kon tur chu kan lo ruat Duhoma se ka jin le pesia anon ti man lo ba par le lama chu arang lama ti kan tumanga chuanin memorandum of understanding tuna a draft kan dei to a PowerPoint presentation min pe nuwa sign mai pe kan dei to a kan sign na chuan tumna mami district a mau kan mei hi Mizoram kan mau mei zong song sa pali pang district a hian a oma hi kum ni chung vel chu an lu khop tok tu vel ani a ni tin mau tlom noi khat an ma don ni chuan mau wan nei po hi kan farmer ta ei lom na tham a lo kin so to do na kum dia upa hian ria kan a bera ni ruwa chi sang kan nei po hian ria kan nei ve thoma se mau tat lu ka tha hi on ba so bang suan kan mau ka khi dia kan thon suak rui te kan ti tom do na tu na hian paper mill rondin du te poi mi non dora a senso de som an manin ti ve kan in Duhoma amaro su karle a mi non bona su planning lami lo je chiang hot sela su mi no sang kan en don dia kan ya yang chuan kan ram mau te ani ang angaman tang kai na kan han da pe me ani chuan hemi hi kumin chung hian tang hau kan tuma rampo na hian lei mai tur wal to a bai ra bi lama khwani ti chuan a thei chuan hei ti len chau zel tur ani a ta mun da ma po he ti ang hi project hi pani pathum te chu la nei te da nu se a thavir lo na kan ti a chem le na ei an bu ben mai thei na technology dang ngai lo amau bu la tanga le thera man te ani a chu alo kon biao tu ra kan na ani hei in British High Commission hian haida project Smidin pui hian tre lo pa so mu ma zokin an department de la so hova komson ni sen kan dia chuan kong lai te po engam chen kan on pui hian chu min ti boka tin Mizoram tangin atam thiang per nurse United Kingdom inon thom thei chuan alo mo khopang an tia chuan ei kan ko pranin College of Nursing te nursing school te an nei chowa nursing lama hian chakzo kama kan la te chuan tuna mission kan export hi housemate te na duai nu atunan wa tu suwa thok deuh dir kan export a khatia na nuai nu thok tura kan nula te kan tangwa te kan thon suak pho pi a tom tha in te a ko hon thei un yom sen di ka ka ro suan oma amaro su technical mi he plumber te ngamo na sang vak si lo le nurse kan kia hi di ma na sa me mani chu adam te yang ber ang lo a thadok sia nurse kan thon so te dan kong mi min ngai to pui ani Duhoma su kan ba so ani ya in British Army ya kan mi zo la le tang ho te an thon ve te da tu kong kan soi ho boka British Army han ni ke chu cha ve tak takin tamin ka ringa an ho tra ma ne pa ho te poi bu ka li ho te poi ya la chang le na su mi kong chu dap turin bo sui turin kan ba ko ani in Chamber of Commerce te na interaction kan han na hian Mizoram partnership ron nei te an cha ke em maya anda zok ani ber mai
kan zo na ta min so ta chu mi lam chu kan lia ting e collaboration ten kan ti the ngem man tia atsa kan tama del le kan cham chu point kan rama project nei du rem lo me ran du to kan tong nem ang na til thar kong thar in hong do na khiat na hi an ne ni sum dong community le industrialist ho ya ni so chu adu na song kan la lu hi a thanon ba sim ko takin ko ta residential commissioner te ko ma lo la turin kan ni sa a thabi kan la le tang ba ta na industry la ma le entrepreneur la ma son pui te ngai tu kan ram ta na nok sak lo tu kan angai do na so dia to chuan film ko takin itian kan tia hotel industry ron din te an sa ka steel factory te le oil seeds lam panga ami oil la hianin kan in to de ten turin so te po su ron bun an lua tin animal feed factory ron din lu te an oma abi takin oil edible oil la le is sakat so te ran so kan ti re nga kan in to de te dan tu na ka chu any point kan beng a Venezuela chu kong idap yang kan ti a yang chuan nge ni kong hi kan hon za anga ya thia kar te tak te in kha khip Mizoram kan ni ahun to lo ka kan in expose ahun to khobela India khobela kan expose anga khobeli kan ta kan ti vela Islam na kina kan la kan tlangwal ten ram chu contract lian zong zong an thobe thei kun so mai ni lawen national tender chang ve thei tu global tender ho chang ve thei tu ri when you tang kan in bo se anga ya thole khama khalin buna kan chuang mai thei dom step by step in kan kala eng ti hunai ma chuan kharam kha kan na hem ve dona sumi chu kan thir ania so bang chuang entrepreneurship lama te o pui chu company chata tak kan tama okay kan bo sui anga pinabi takin toy exhibition ron nei andua toy sa hian khovel hi China ina dominate ria India po hi ron dominate to me chumi ta ta chu India hian adu be a so bang chuan toy factory hi bitam ta ge jon na om thei tur ania kan thlai a tui ve anom ka rin deu wa min exhibition nei an cha boka local exhibition nei phadan kan te ni so transfer hang lai kan entrepreneurship te po kan entrepreneur te po lo in ring ulangin ka exhibition a khan in local anga hil kan ti ve te kan han holding policy noya khami ei lon na lu tu kha mi tui kan om ve am ti kha kan ngai to na this one central scheme tlang sale kan han holding scheme emi hi conversion sin kan ka pui na veng ne agreement kan sign na tun ma chuanin kan so na beneficiary ang thandra na ni party worker and commentary na project eng ma tak me lo tho tak po tum lo ania kan ka beng lam hian ke chiang lu tu kan owner pi lo ni chu anin dem to na kha re theng tu ring Mizoram singa beng service and senior to so te hi kan la lu do na deputation in so tenen chuan ben tenen tho ho na thata in ring to ning ma kan la anga chuan loan thabi kan han tia chi te non banking financial institution to po the lead so kan kun do na development bank kan tia kha so tiang chuanin kan thalai te tan kong en hon te na turin pen mani financial institution ne tanga lo te am la ka guarantee te thena kan pe te na lo SME te na ho na ka kan ri ro oma mai vai a chuan toy exhibition so nei photan kan ti ni in civil aviation ministry a secretary te kan khenna anani minon wa ti tam tak kan soya Mizoram helicopter service tam so kan nei te ga tu ora man na ka pui se kan ya so ta po chuan helicopter lian chi ni thei selang kan ti ya district song ka khata helipad ni lo heliport
din ni sila chuan helipad hi mun som panga siam bel bok hilangin chuan helipad a hi chuan refueling te ti thei veka chung chu employment engemaw zat a generate don boka chung chu ti thum te ang kan ti a chu kan balang na tur kan ma chok ani tin tu na hian indigo chau hi service kan leya unmonopolized tak maya Manipuran buaya fauna zindu customer kan pung buaya affair hi ucho tentu na hian anti sangpa kan fauna chuan man hi sang lut kani chu kan su control te si lo ba competition om lo ba ani a chu bang chuan competition om te na tu in airline dang in the Air India la lu ta kong minozan sak te kan ti a chu an limba sak dona in kan airport hi kong ka lai no te kha airport no te kha sina ka to kan ti kha sina ka lo te ka airport kha chau pain an airport kan ron en a tu na konin ramp an lo siam de a am rula ten ramp ani an siam a an sum sen ko tam de me a ramp ani so an siam a ko abang nei lo min kwan an kalsan ani so so kan zo chiang a original estimate an abang khalo tel sia so bang chuan abang hi ei to da tir na kan ti var balin instruction kan pe top maya abang om lo chuan thi a lo thong a ro lo su rama passenger te kan hu vet don ni so bang in ko ti chi ni ma tar le dam lo te tan pe chuan ngai na om lo fi ma ri nai na thui fet le ma la chu abang ti turin kan ti a chu poi som sa alo ni nge a chu aram ani a in aero bridge kan ti hi alo da lo wa aero bridge chu airport atanga thona han lu pa mai thei a kha ani a chu mi provision su an siam si lo wa chu mi han siam le tur chuan tuna china ka so ya kha aram pa ku chu chiat le nai non sia a boy tha khom mai a boy ka ti khom mai ei thona trum buna te chuan thona airport atangin le ya kal lovin thona sunga kan lun kal mai ani a le long nan do khatiang kha an lo siam lo ba aero bridge kha provision alom re lo ba mara chu tu mai a ti le the ani to lo ba in baggage area ko asil le lama chawan lo da le lama apani ni da turing instruction ka pe mala chu a original estimate a lo tel vexa tel vexi ka ale lam chawan siam ale lam siam lo 24 an ka sana ei tur gen lo contractor hian atira estimate ta kami ei baggage area hi asian turani ya chu thokal tur ngaya in komi a chong chung an siam mek departure khatana an ti ko komi kong chong kan an ti ko Bible sa sari chuanga pamrula na siam ania komi a huanin a dropping zone a huan emma a chung za ge tu katian ni kachuanin fura kan lut kan suak tur kha ruah kan do don ti na ne adik lo shima mun nia dropping zone a oma first floor of one koko a chung zar ve turin na lo tang ha turin instruction kan pe gal bo ni chu tung hon pa kan ram ti ania I estimate a lo tel vek box ya khana na chu an ti turin ni ya in VIP parking at pa na kha kan di bo to boka VIP
big arampa turani lo kan ini tin kan airport hi ahau tak lu tuka Kenya state house tu mai state ta airport ni anong biya to ba Kenya re thei berina airport state airport kan tila thap te pania so bang chuan hi the Bolai Airport Authority of India puta emo Adani Group emo Landa ngai to di seng kan dia so ministry civil aviation ministry min boy we dona Adani Group ko hian dio letter anon siat ko ka na atu ne na so me pe la thang dia kha kan zir chiang nga arang thang perin kan airport ti sumi te kuta chuan lan kan duani tuna kuan night landing po kan lati thailo pa han upgrade tur hianin ti nga la tam na to ka khoi summa kan nei lo SEDP atanga tuang long mai mai kha dia ka ti ringo chuan ram ro ku kan theng dong lo ti kong mai na ki dong lo re sa tuna hian gawa ti airport ko a limit a theng to expansion chang sang me to lo ni ko ai kuan chei chi kha thei ni to leng pui hi nakina international airport atan ko potential nei kan ni a refueling system te kawm se mi far is lama thok sok tu long som ke po heta hian an tum do kong an ai zo ka sum potential nei chu kan ni bangin ade ra na tur a han som na tur a o hianin market nei tha kan in ngai ni atu zo ber ne na nge kan na angam hoi hoi ne na khan ei chu kan ra mai do na ei kan malak na ania tin ho minister ne na sam ne na kan in kawm ri chu chan kan soi poka chu buai na le tharum thong ei thleng ko mi alo sila ei chu political level kan soi fel tu ni kan ti a chuan tu ni sam pakwa hiang Silonga plenary session NEC kan nei do na home minister kan chair do na kan chuan a sam chief minister himan pa ne ei soi dun turin kan na poka home minister mi thriat puya yang chuan buai le nga ka phi chung lovin kan buai lo lai tang hian kan ram ri ching fel turin mala nga tha kan dia in ben dan kong ngai to kan tu mani Delhi Akwan Mizo community Kwan kan house lo zu Christmas ate thuthar ate chacha puta te an khosa theina an nei wa ruai te kan lo chhe wa kan khaden be to si ya ma jana cho kan an nei te po kan leng lo ni so tiang so ne bangin peace center kan mong wa peace center to ram lo da pu kan ya so ram le to kan zonga la chumi kan bu ke chuang peace center lian de ta zo community chiam ni than dia kan om theina to kha sa chok kan tum do ani then Calcutta po hianin cultural center kan mamwa chief minister nena kasiak dona mun min peturin West Bengal Chief Minister Khu Kabatsme ania 8 Lok Sabha ana pangber be kan nia MP kan ni dona chutilai cho kum som thum panga chau be kan la nia alodam lova ka anlom sam lova ka man ta lova to khare chi lova ani ne na yang ngen ngok takin cultural center mun kan dir do ngani chu lo kin don le don lo chu tu dang ni seng tin new town na kan house kan ron to poka kal pain centralized AC and lo ne ya how ka ma a maintain nan pu phata noi sari noi riat te mo senga a that hei box si lo ba chu bang chuan split AC kan ma mo chu ta tu chuan roman na lo siam long kan ni ya chuan Hasigale ni puya om ngai na om lo ba so bangin kan nei na ko la rei lo viam na ani mun ko lo se viam na ko siam chat kan do in Balingans ro ta kan Mizoram house mas saber kha
kan thlo boka kan chief minister masadal chu chunga hun laia kan ria thinna nia alung pol lenga lo thia ka lo nim pura chuan kan sarkar kalta khan ral an lo tuma an lo ral fel to a vai le chu som thum pakwa velin alin ka ya som thum pare le tlem ning ka ya mi pakhatin lo leya aman po lo bom diam to a kalkata welfare kalkata kan house of to the zone so le mizo welfare kan student mizo zong khuan an ui lo ani ko ko fralila amanin so le lampangate Newtown lampangate mundang leila ay trying sila di ka tira idea niya kalampang bossing na ren kawm tasila wa akal remote akan panho de norna alo oma tunay to sang tangin mani de mai khan ang sarkar di khan aman ano mana so file te kan study kanen khan sel di kan la sign puila ba then ka nei to thuthar registration ka kan la dilo boka aman kan dong ani maya an memorandum of settlement MOU kan khan an agreement kan khan clause di lai cancel le thei na kha sarkari thunei na kan lo ne ya chuan law legal opinion kan la kan law department ka fair deal to boka chung mang chuan ni lai zing khan Delhi pana kan so don zing khan ka cancel ta ni chuan order ko chuak to a poisa ko kan return vet to adu na hian kan nei le do na ku an lo le a an ni zo te khuda puan Z+3 kan sa kan phala ground floor le chong thum dinani 60% for building ania and the rest of 40% for open space di kanita chu West Bengal Sarkara and Housing Minister who and Municipal Corporation and Mayor ni ne na lo chel ko pa han ne chen chel ko lo thianga chu min he da chuan adipia thar kan siamanga chong mi dang khami ba min sa phal sak lu khan dili lam kan tia ka lu chuan thei ma po ka me na ma to min abula building sa pui lo ma ke ni khatilek min phal sak kha adik bi lo ra chu ka chu mi kan sak thei non chuan kan JRC te residence to le tilang ka kha accommodate thei lo na VIP lam de bung nan te po kan da thei lo na chuan abun maya na kuan kan nei le te to a sak kan tum me kani ten to trum kan sen hi kan maiden visit ania tu ne na ma emma dil ka tum lo ka dil mo ke lo prime minister ne na ko emma ka dil lo emma ka dil lo lo se ne riap na nei tu lo ka mai ka nei te ya so ane ma ka la dil ri lo pa alo in ho emma no welcome trap ka an rain hun pei chu emma ni lo ma hun kan nei lo wa hun pei chu an min dai sen minister tam tap an thei do na ma ni lam so te ko min zai no ma sen rem sang kan te thei ta lo wa prime minister ne na kan kom na tun tu ma chuan en ma ka dil do no se halia ka local de ha ta chuan special package ka dil do cha project ka theng do ne ya local la tam thayang per azing thayang per kanin don ya ya so naglam deputy chief minister hi min long pui turin ho chana aron thok lu dona na feile engemo aron ken dona chu ani kal le mun chuan min hruai nge ro tia so prime minister ne na khan naglam deputy CM hi aron hruai thiangem aron hruai ro do le cabinet som poron hruai ro min tia jak chuan po takin kan oma kha to ka prime minister ne hian in bu del chau zau re
thả kan ti du na ti chuan enge kan la dil lom chu kan la sei lo na kan ram dan ti thatak project lian tak te po kan han ti thả chuan ong be a kan lo thin lo le lo chu tu dan ni sengin tu tiang chu kan tuan chung zu kal hi ani a ten kan lo chap chap ku ta hian ku pa turin kan som thangota chu ao mai thelo wa ao lo mai chong bok lo wa un min pela arin chan dang aron ngai tuanga chuan arin thei chuan aron kalange atia chuan arin thei don chuan ku pa te po kan mang ala then Sai Shankar, Dr. Sai Shankar, an external affairs minister, he loads in Don Boka, loads in during Kasoma, and he yani, and Burma Una, the refugee camp, the point we can do it, Chuma. So I'm very Katuma, yani. Then come back, can drop a bit there. We have an amount of boy in a saluto. Kan buat puyak, kuna yang puak apa ni kan ni mereka USA tangin pastor pani, anu kala Presbyterian Church of America amite ani elaya kemagi tangin kalau kena, ituan kan dia kan home, engan masa amunan toh anda sah mereka anda rosel dona, ituan anto ante anto soal. Excise Minister, Social Welfare Minister, kan patumin an mani dan suan a conclusion meeting ni kan tuma. Elain local mazong video kan siama ut an hun pui Amerika kan Barcelona. Ituan tuna kan riru suan center lian tak rondin nan dua ni. Center lian tak rondin nan dua. Elain an office tu lo donar te pokan on tua alo mong kopa. Amaro su kan center train kat lo antum tenan lo corporate wak lo ba apoi katia. Tuna home kan na yang itu. Inna ma boy na an siam lo na. Enga mo chen kan ma sang an ni de mai na. An lo chua lein ma ei lon na turan nei chuang lo ba. An lo chua ei lon na an nei te na. Kat dia na tiam til enga mo tenen entrepreneur lama skill development de sortla ka chua kan dua. So mi lo chua kan han ho ni noya ke ni kan lo tom to ma mani kulaya TBCC center kan lo te ka chalai thap mi zari an songa ma tu ka zuk so ya kan now so mi nga ho an mi a eng ma tho so nei lo chalai mi zari ka la kan tom ro apoi lu to kai kan ta Suwamin, ela mahian cak tak akal tentu mah. Dona Amerika orang macam apa lokal pergi, ekar le atau sengkona. Kawm nak dengan orang define. Soalan sebab orang Amerika, til project lian siap tektur ni ya, mingai soal. Ela ya project lian, tapi siap mengaram tekan lo peang. Asal sozang songan mani di vektor ania keli siap nak turun luar. Ram te kan lo ngai tua sa prenga suan adonet te kan on fecho na lo mong khong nga yang suan in kan rama ru lo ngai te ti tak tak chan suan ma po te po kan on tu mani tin at over kan so itu 200 days program kan dia ai so kan na lo te kan la sung yang kan official te fel sia kan wa ano efficient ko mai mizoram so kan na to tai ma aran pon ron Nam thok treo mana kan 100 days program mi tam tak nen kan achieve toni. In 100 days an dong leu chuan 100 days program su ma kan khung lo in. Eng ma sa kan ti ban dong bo ni in kan in fria kan officer ti chunga lo tu kasaya tu na yanin eng ma kan ti de nek sela kan puan so wa kan yang chuan in malam so nek sela kan tuma kan so kan to besuma po lo tu kan stay ni ole kan so kan ni senangin anin so fe du kan nem
mau sang đi kan kapur kan sokar sakan mau kan se tan hiu thina mau chu khatna khati khane kan din trong kam chốt qua mình rồi này cái cái pizza tặng sang phát rồi này nè ai tập project này thì nó khác cần sự phải lo vào ông sao có ông cả cái làm lo vào cần sự bên này tụi sư British High Commissioner cần phát cả là cần program này rồi tổ đua chính quý cần nhìn khai cái tiền ông ra và yên thì quý cần ra khá mình là quý được ăn tắm xí rồi sau thì mình hoa rừng hốc xí đình làm mà mình biết về làm mà mình biết chẳng cái nào nữa các đi lại khang Australia embassy trong thế Sweden trong thế có mà số cá này những cái một cái ăn lâu khá lắm biết có các bề bún bằng bằng lâu chút dùng thế cái sang bằng nó cả thì trong cái cá bên sinh hoạt cảm định nuôi á cần soi ống gì chứ có vẻ số cá sang này mình này mình biết ăn được mình có ăn được ăn ra mà thiếu tiền opening cái tầm được yang ngerti ngai kaki embassy sang kak appointment box min dia lo miat lo iron cross iron loot về tốt mà ya kata poin kalau dong song ngan lo wa azia lo khapa kan rama hian tenge mo ti thei hiao min nan ria tian do ni so ya kan mau te po kan rama tri kan ne ya tu na hian kan rural development minister professor ni te hi Taiwan là hiện sau tối lót cả phần là vậy, anh đi bamboo à son, không phải là đi chợ bên này nha, quan tham thì policy em so thấy rất多，所以很嚟嘅做做咁咩噶，啲 high 啲人啲啊，มัน到得緊挺會去 high 啲 process อันตัว，你諗到多，in 被睇穿คิด啊，Formosa Taiwan agreement on sign nga kan sekatia sumi agreement posu aron san suan aron hon ha mai thini yang khanin keni chuan ti ngau sel tan dua sans atama mianin honga tian kan ram tan hum cha hong do mianin honga duai tam customer kan boni su kan problem so kan ni Dan yang kan Samsung tu pun, ta sokar official tak kan memang silo, asira operate, hoki lop tam, tu apa sahai suatu tam tu, so tu tu memang lo do trim tekan ni ya, poisan lo hai suap trina, kan consultancy farm memang, Mizoram yang proses kemana dina, seran nei veka poisan siam tam trina, kang ho tu mak ini contoh orang, kang ho cuak poisan lalu kan dulu. Official channel big tak atang hian local tu ra kam tu kan thok support so kha kam Mizoram ta la to kan dia min vir hoi ni khang kha ania ani deli khain ko saram hon le han tiang chi kha alo all tu san kan hon chep ti ma se kha ka tra ki ni kan ti do sir ko ti ka kan so kar no sa kha is it PGL that is open and is it GPS tracking kami ka 2G technology ka siam tu kan anlo ruam han to kami ka sun tu nge tha ko khan ya so ka ma sai nang ma la la ham do in than do nai te a ro lu tran sa so ta po so min ram ma sa ni ke ma ka go ahead ka lo tia so an ne so ka na kan sa ta so an ka ne do ju India Formosa Foundation oh ania into na yan sarkar masa ina alo semlo oxygen concentrator enge boza tunen ka kola mani kan MSU hawin America tanga andon truck full load minon la ni mut mai boka covid kun la kan ma mo te re khani akabia la sema kan ka i le no to ka pe vek ban to se bi so ni ala om nu me le po hi mà một cái nông dân cần phải thể hiện nha thì hiện nó làm mấy à
ai cả sự căng thẳng ai cả là chúng ta không đúng là chúng ta cần cái mà chỉ nói là chúng ta cái mà ai cả việc mình sáng nay là sao để có thểเราลูกแฟกต์ต่อทาง official แต่นั้นที่ฟิล์มเมกา department wise จะนู่นแค่สองเดือนนี่ฉันสุกันสักแต่เนี่ยเอาเทลเป็นไอ้เกาเทรนขัดที่สุดอาทบตัวตักไอ้นั่น efficient สองกันทั้งสองปอกข้าเขาเอาไปทักไปยาวส่วนส่วนข้างนั้นน่าขัดสุดเทียบจิตกันเนี่ยนะอันโน้นคุยเราอีกสักกันที่ต้องลอง Rồi vấn đề cầu lẽ một chút, anh nói ta là quên một cái là sự, và họ nó cái con như cái gì, thì ra đó là ra nốt ăn khô.